ikibazo gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Nongeye kubaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu wa 18 ukwezi kwa gatatu 2024. Dore ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Kampanye ya Padiri Thomas Nahimana wifuza kuba perezida mu matora yo mu kwa karindwi muri 2024 mu Rwanda yatangiriye muri South Africa. Muri iyi kampanye Padiri Thomas Nahimana yabwiye abamukurikira ko yifuza kujyaha umushomeri wese amafaranga. Abantu benshi baribaza ahaye amafaranga azava. Hagati aho Padiri Thomas Nahimana yavuze ko kumutora ari kurwanya igitugu, kumutora ari ukudashyigikira ababurirwa irengero, kumutora ari ibindi byinshi. Muri rusange kampanye ya Padiri Thomas Nahimana kandi hari indirimbo yaririmbiwe na Sergeant Robert, uyu yarasanzwe ari muri Army Jazz Band, aririmba indirimbo zo gushyigikira ingabo z'igihugu. Byagenze bite? Turaza kubigarukaho muri aya makuru. U Rwanda rero rufite uko ruteye. Iyo umuntu arebye niyo ituma abantu bakunze kuvuga ngo abantu barapfa, imirimo iranyagwa, umuntu ufite ibintu byo barabitwara. Urabona ko ni repubulika ariko monarchie. Ni General Bemu Habyarimana mu myaka ishize wayabangiye ingata kuri ubu akaba avuga ko mu Rwanda ari ubwami. Turaza kubigarukaho muri aya makuru. Niko tuyatangiye rero. Turababwira ko mu Rwanda kandi ngo FDLR yerutse gufatirwa muri Rubavu. Ifatwa rero ryo wari uvuye muri FDLR ngo ryahishuye andi mabanga menshi. Abaturage bo mu karere ka Rubavu batuye imirenge ya Busasamana, Cyanzarwe na Rubavu bavuga ko hari bagenzi babo bashukwa bakizezwa akazi n'amafaranga bakisangwa bajyanye imitwe ya Wazalendo urimo n'abarwanyi ba FDLR aho bahanganye n'umutwe wa M23. Hagati aho turabwira ko mu Burundi burashinjwa kubeshya imibare y'abicwa na Red Tabara. Turaza kugaruka muri aya makuru tubabwira kandi amakuru atandukanye. Ikinyamakuru The Guardian kiravuga ngo intambara yibagiranye muri Kongo imaze hafi imyaka, ikaba Kongo ngakaba ari iri kugarukwaho n'ingaruka z'intambara guhera muri 19 muri jenoside y'abatutsi yakorewe abatutsi guhera muri 1994. Mu makuru yacu kandi turaza kongera tubabwire ko Vladimir Putin perezida w'Uburusiya yongeye gutsindira amatora. Imibare y'agateganyo y'ibyavuye mu matora ya perezida mu Burusiya yerekana ko Vladimir Putin ari we watsindiye amatora ya perezida yatangiye kuwa gatanu tariki 15 Werurwe kugeza tariki 17 Werurwe ari uyu munsi. Ikaze rero makuru yacu arambuye. General Bemu Habyarimana muramuzi cyane, yayoboye Etat Major aba minisitiri w'ingabo, aza kuyabangira ingata agana mu gihugu cy'Ubusuwisi. Uyu Bemu Habyarimana akunda kumvikana ari kunenga ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, nyamara nubwo bivuga gutya FPR Inkotanyi ivuga ko General Bemu Habyarimana nawe yananiranye, akaba buri gihe yangisha abaturage ubuyobozi ndetse atifuriza igihugu neza. Mu kiganiro yahaye witwa Flora Karenzi yavuze ko impamvu abantu bapfa mu Rwanda cyangwa bakaburirwa irengero cyangwa abaturage bakanyagwa ari uko abona ko u Rwanda ari ubwami muri repubulika. Nyamara nubwo bivuga gutya ariko abashyigikiye FPR bavuga ko uyu Bemu kimwe n'abandi ba generali bananiranye bakananirwa kugenda ku murongo wa leta y'ubumwe, leta igamije guteza imbere igihugu muri rusange. Amakuru yacu tuyaganishe muri Rubavu nyine, aho ifatwa ngo ry'uwaruvuye muri FDLR ryahishuye andi mabanga. Ibi bije rero nanone nyuma yaho mu rukerera rw'ukuri wa 4 ushize Werurwe ubuyobozi kufatanya n'abaturage bafashe uwitwa Niyitegeka Evariste wari umaze iminsi yaragiye kuba umurwanyi w'umutwe wa FDLR, akaba yaramaze igihe gito arangije imyitozo ya gisirikare. Nkuko byatangajwe n'abaturage, yafashwe yaje kureba umugore we n'abana mu murenge wa Busasamana, kagari ka Gacurabwenge, umudugudu wa Bukumu ho mu karere ka Rubavu. Abana bakize Thomas mukuru wa Niyitegeka Evariste wafashwe n'abaturage avuga ko uretse muri umuna we n'umuhungu we yigendeye, akaba amaze imyaka 5 ari mu mutwe wa FDLR. Yagize ati yagiye kubera ubukene kuko bamusohoraga mu nzu, nuko
ajya muri Kongo gushaka ubuzima. Agezeyo ahura n'abandi basore barimo umuhungu wanjye witwa Dusingizimana Shadrack uri muri Wazalendo, bamwumvisha ko agomba kugumana nabo bagafatanya akazi. Twabibwiwe n'abanyarwanda bavuye muri Kongo ko asigaye aba mu kigo cya Wazalendo. Yakomeje agira ati nibwo natashe nsanga yaje gufata umugore we iwanjye kuko nari mucumbikiye, nuko amujyana kwa nyirabukwe, nuko mpita mbimenyesha gitifu akagari ka Sedo, nuko bazana n'irondo baramurarira kugeza bamufashe mu gitondo. Yavuze ko yari atarajya ku mirwano kuko yari amaze iminsi yiga imbunda no gusuhuza abayobozi, ko yari agikomeje amasomo. Abana bakiza avuga ko arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe uko yazavugana n'umuhungu we kugira ngo amushishikarize gutaha kuko ibyo arimo ntacyo bizamumarira. Umuturage wo mu murenge wa Cyanzarwe utifuje ko amazina ye yatangazwa yavuze ko hari urubyiruko rurimo gushukwa akajyanwa muri Wazalendo agatunga agatoki abinjiza amagendu bazwi ku izina ry'abacoracora. Ati hano Cyanzarwe mu kagari ka Rwangara ndetse no mu murenge wa Rubavu mu kagari ka Rukoko barimo kugenda bijijwe guhabwa amafaranga bakajya muri Wazalendo, nuko bagasanga batayahawe ahubwo bagizwe abarwanyi. Abaturage basaba ubuyobozi kubafasha gukurikirana abantu binjiza ibicuruzwa mu buryo bw'amagendu kuko ari bo bihishe inyuma y'ibyo bikorwa bigayitse. Ubwo kuwa gatanu ikinyamakuru gishinga inkuru Umuseke yavugishaga umuyobozi w'akarere ka Rubavu Prosper Murindwa yabasabye kumwandikira iki kibazo ko giteye. Ubutumwa rero bwa WhatsApp ntago higeze abusubiza uyu muyobozi wo muri Rubavu. Muje gutega amatwi radio televiziyo Imena, radio ya bose. Uburundi burashinjwa kubeshya imibare y'abicwa na Rede Tabara. Umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi RIG Iteka urashinja leta y'u Burundi kubeshya imibare y'abantu bagwa mu bitero bya Rede Tabara ugamije kutazatanga indishyi z'akabaro. Kwa 2025 rero Gashyantare 2024 nibwo abarwanyi ba Rede Tabara bafite icyicaro mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagabye igitero muri komini ya Gihanga mu Burundi gihitana abantu. Icyo gihe leta ya Gitega yatangaje ko hapfuye abantu 9 barimo umusirikare umwe wa leta. Imibare mishya yatangajwe n'umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi RIG Iteka igaragaza ko mu iperereza wikoreye wasanze icyo gitero cyaraguyemo abantu 19. Raporo ya RIG Iteka ivuga ko muri icyo gitero cyaguyemo abantu 19 ikanatanga amazina yabo barimo abasirikare 9 b'Abarundi n'abaturage basanzwe 10 barimo abagore 7. Uyu muryango ukomeza uvuga ko nyuma y'igitero imirambo y'abapfuye yajyanywe mu ruhukiro bwa DCA uherereye hafi y'ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Tariki ya 2 Werurwe imirambo 9 y'abasivili yashyinguwe mu irimbi rya Manda, mu gihe n'abasirikare bashyinguwe muri iryo rimbi ahazwi nka Seseni nk'uko raporo ya RIG Iteka ibivuga. Ni ukubera iki abantu bashaka guhisha abapfuye ku mpamvu z'umutekano no kuterekanwa ku bintu byadogereye. Reka amakuru yacu tuyasoreze mu gihugu cy'Uburusiya kuko ibintu bikomeje kujya mu buryo kwa Putin wongeye kwiyamamaza kuri manda ye ya 5, benshi bamwita umunyagitugu abandi bakamwita umudemokrate. Perezida Vladimir Putin avuga ko ibyo bintu atari ibintu abantu yarakwiye kugenderaho. Ubwo biratangazwa ko yatsindiye amatora ibihugu by'amahanga by'umwihariko byo mu Nyazuba bwamaganye kure ibivuga ko ari amatora y'igitugu n'ubundi nyuma yo kwica uwo batavuga rumwe witwa Alexei Navalny. Nubwo yemeze gutya Putin ahanganye na Ukraine imbona ngubone ndetse akavuga ko uzahirahira n'ibitwaro bya kirimbuzi azabikoresha maze isi igahindura umurongo. Reka mbifurize umunsi mwiza kuri mwese. Amakuru yacu nayandi nayo ku mugoroba. Uwiteka bane namwe. Bye bye. Ufite ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Watwandikira kuri guteranya 49 1 83 89 04 cyangwa ukadusura kuri wa3 akadomo Jean gukuramo migration cyangwa migration akadomo com.